Италија, меѓутоа од оправдани причини, бидејќи луѓето треба да заминат во друга земја, не знам точно каде, би ве замолила од Gold Trading Скопје за Германија, добро, да се презентираат, имате 10 минути, а понатаму ќе продолжиме со сесијата. Повелете. Hvala vam. Ja bih kratko da se predstavim, ja sam Mario Marić, regionalni menadžer za jugoistočnu Evropu ispred kompanije Naue. Inače, kompanija Naue je njemački proizvođač geosintetičkih materijala svih tipova. Mi smo jedan od rijetkih proizvođača geosintetike koji proizvodi kompletan geosintetički program kao sam proizvođač. Inače, firma ima sjedište u malom gradiću Espelkampu, neki 70 km južnije od grada Hannovera. Cijela proizvodnja svih materijala se nalazi u Njemačkoj. Pored proizvodnje imamo i tehničko odjeljenje od nekih 30-ak inženjera koji se bave svim tehničkim pitanjima, izradom projekata, izradom rješenja za geosintetiku svih vrsta oblasti i svih problema koje se u tim oblastima nalazi. Ovo je malo sjedište firme. Naš proizvodni program obuhvata bentonitnu foliju, među ostalom HDP, membranu, karbofol, kombigrid kao kombinaciju geomreže i geotekstila, sve vrste geotekstila, materijale za drenažu i materijale za zaštitu zemljišta od erozije. Ja bih ukratko predstavio svaku proizvodnu grupu. Krenut ću sa materijalom Bentofix, to je bentonitna folija. To je proizvod od prirodnih materijala između dva sloja geotekstila, netkanog i tkanog geotekstila nalazi se komponenta bentonita u prahu. To se iglanom metodom spaja jedno za drugo i tako nastaje jedna nerazdvojna barijera koja u kontaktu sa vodom ima svojstvo da bubri i postaje apsolutno vodonepropusna barijera. Mi smo taj proizvod inače kao prvi u svijetu razvili 1986. godine i imamo širok spektar i dugi niz godina iskustva. Taj materijal ima široku primjenu, prije svega za ovaj simpozij, ja mislim najinteresantnije, upotrebljava se u izgradnji deponija, to jeste kada se radi nova deponija za bazu ili skladištenje već postojećeg otpada kada mora postojeća deponija da se zatvori. Među ostalom, isto tako se materijal upotrebljava u drugim oblastima, to je odlaganje kanala korita rijeke, zaštita podzemnih betonskih konstrukcija kada se radi o objektima, kada je potrebna hidroizolacija objekata. Drugi materijal u našem proizvodnom programu je materijal karbofol, polietilenska folija visoke gustine. Ovaj proizvod proizvodimo u jedinstvenoj širini koja je 9,40 m. Mi smo jedini proizvođač na svijetu koji posjeduje tu širinu folije. To je veoma interesantno za te firme koje postavljaju te materijale jer se smanjuje broj varova na objektu, a ujedno kritične točke, jer kod folije koja se termofuzionim varom spaja, najkritičnija točka jeste varov. Tako kroz tu širinu 9,40 m vi smanjujete broj varova na objektu i tako se smanjuje rizik. Taj materijal isto tako u kombinaciji sa materijalom Bentofix se upotrebljava na primjer u deponijama za bazu, ali isto tako za prekrivku. Ovdje imamo jednu sliku sa deponije u Srbiji, deponija Kostolac. To je deponija pepela i šljake, momentalno najveća deponija u regionu. Ali isto tako se koriste ovi materijali za izgradnju bazena, za skladištenje otpadnih tvorevina, otpadnih voda ili vode za kišnicu u, da kažemo, sušnim oblastima gdje su potrebni bazeni za navodnjavanje. Isto tako, ovaj materijal sa malo drugačijom, da kažemo, strukturom se može upotrebljavati kao zaštitni sloj u izgradnji tunela, kada je potrebno da se tuneli oblože sa zaštitnim materijalom da ne bi došlo do prodora vode u sam tunel.
Koristi se također za odlaganje kanala, na primjer ovdje imamo jedan primjer kanal za hidroelektranu u Njemačkoj, gdje je postojeći kanal bio dosta porozan i bila je potreba da se taj kanal sanira. Razmatrala je se jedna metoda sa betonom sanacija ili sanacija sa našom PHD folijom. Mi smo dobili taj projekat da uradimo sa HDP folijom jer je se vidjelo da je taj materijal dugotrajniji i jednostavniji za postavljanje. Drugi materijal koji imamo u proizvodnom programu je geotekstil, Sekutex. Ovaj geotekstil imamo u svim debljinama ili bolje rečeno u težinama. Proizvodimo geotekstil od 150 do 4, čak je moguće i do 6000 grama. Geotekstil ima separacionu, filtracionu ili zaštitnu funkciju. Isto tako se upotrebljava u tijelima deponije gdje, na primjer, treba da se zaštiti HDP membrana ili bentonična folija od proboja oštrih materijala. Također se isto koristi kao separacioni materijal kada se u deponijama postavljaju drenažni materijal, to jeste drenažni šljunak. Postavi se prvo drenažni šljunak, pa na njega ide isto geotekstil, da bi otpad koji se tu deponuje da ne bi zapušio drenažni sistem. To je jedan od segmenata gdje upotrebljavamo geotekstile, naravno imamo ga i u putogradnji i u drugim oblastima. Još jedan materijal koji imamo u proizvodnom programu je materijal Seku-Drain. To je drenažni materijal, to je komponenta dva geotekstila. Između ta dva geotekstila imate jezgro od polipropilena koje ima svojstvo da može da drenira tekućinu, to jeste vodu. Što znači geotekstil kao vodopropusna komponenta propušta vodu u jezgro od polipropilena i pomoću tog jezgra koje je specijalne konstrukcije kao valovi provodi vodu do odvodnih kanala drenažnog sistema. Ovaj materijal ima svojstvo da zamijeni 50 cm klasičnog drenažnog šljunka, tako da u jednim, da kažem, oblastima kao što je izgradnja deponije povećava volumen deponije zato što smanjujete sa 50 cm debljinu drenažnog šljunka na otprilike 1 cm našeg Seku-Draina. I isto tako je velika prednost da se može postavljati na veoma strmim kosinama gdje postoji mogućnost kada bi se upotrebljavao drenažni šljunak, mogućnost klizanja. Još jedan materijal iz našeg proizvodnog programa je materijal Seku-Mat. To je tridimenzionalna properuzionalna mreža koja se upotrebljava na pokosima ili u svim tim oblastima gdje postoji mogućnost erodiranja površinske zemlje. Ovdje imamo jedan primjer gdje se postavlja na kosini. Materijal se isporučuje u rolnama. Rolne se jednostavno postavljaju na površinsko tlo koje je prije toga pripremljeno. Materijal se spaja sa površinskim tlom jednostavno sa klinovima od armature. Na naš materijal Seku-Drain se nanosi hidrosjepa od korijena trave i humusne zemlje. To može da se uradi kao ovdje na ovom primjeru pomoću pumpi, ali može da se nanosi jednostavno ručno. Tu dolazi do spoja između našeg materijala i korijenja trave, tako da kiša nema mogućnost u prvim, da kažemo, mjesecima dok još trava nije izrasla, dok nije se poprimila, da kiša izapere površinski materijal. Ostali materijali koji imamo u našem proizvodnom programu koji možda nisu danas toliko, da kažem, koji nemaju toliko široku primjenu za ovaj simpozij ili za ove oblasti, to jeste deponija, to je materijal Seku-Grid, to je geomreža, najnovija, da kažemo, generacija geomreža, ekstrudiranih geomreža od polipropilena i poliestera. Tu imamo veoma širok spektar proizvoda, to jeste od 20 kN zatezne čvrstoće do nekih 400 kN je moguće. Ovaj proizvod nalazi široku primjenu svugdje gdje je potrebna stabilizacija slabo nosivog zemljišta. U biti ima funkciju kao klasična armatura koja se upotrebljava u izgradnji betonskih ploča gdje je potrebno armiranje betona. U ovom slučaju dolazi do kombinacije nasipnog materijala, to jeste šljunka sa našom geomrežom,
gdje se nasipni materijal uklješti sa geomrežom i tako stvara jednu, da kažemo, cjelinu koja je kao armirana cjelina, kao armatura i beton. Ovaj materijal ima široku primjenu u izgradnji puteva, gdje putevi ili autoputevi prolaze kroz slabo nosivo tlo. Isto tako se upotrebljava često u izgradnji pista na aerodromima, gdje imate često probleme na pistama gdje slijeću teški avioni, da bude visoko nosivo, da kažemo, tlo, to jeste avionska pista. Isto tako se može koristiti za izgradnju potpornih zidova. S ovim materijalom mogu da se, da kažemo, na jedan ekološki način grade potporni zidovi koji zamjenjuju klasičnu izgradnju potpornih zidova pomoću betona. Među ostalom imamo kombinaciju, jedinstvenu kombinaciju u geosintetičkom programu između geomreži i geotekstila. To je naš proizvod Kombigrid. To je kombinacija dva materijala koja ima funkciju armiranja materijala, a isto tako separaciju slabo nosivog tla i nasipnog tla. Svugdje se upotrebljava gdje je slabo nosivo, ali isto tako močvarno tlo, gdje bi moglo doći do miješanja dvije različite frakcije materijala. Ovdje imamo primjer upotrebe u željeznicama, ovdje su pristupni putevi za izgradnju vjetrenjača. U biti, ukratko rečeno, imamo širok spektar proizvoda koji imaju isto tako veliku upotrebu u izgradnji deponija, ali i u drugim oblastima. Hvala.